Kita lagi jalan-jalan malam nih di kota Kuningan, teman-teman. Wah, banyak banget nih kuda delmannya. Kita ditemenin Rashid. Halo. Nah, kita mau naik apa, Dek? Kuda. Oke. Wah, rame banget ternyata teman-teman di sini. Wow, ada kuda delman yang bervariasi nih. Rashid senang? Senang nggak? Iya. Nah, kita lagi berada di depan Masjid Agung Kuningan nih teman-teman. Wah, banyak juga ternyata nih teman-teman, ramai di sini. Yuk kita langsung saja naik kuda delmannya nih teman-teman. Wah, bagus nih. Ayo deh kita naik kuda delman deh. Yuk. Ayo, let's go. Ayo Ma, kita naik kuda delman. Ada, ya, oke. Kita naik kuda delman yang gambar naganya nih. Kita lagi belakang. Ayo naik dedenya. Ayo kita naik kuda delmannya nih. Wah. Kita langsung naik kuda delmannya teman-teman. Wah, seru nih. Senang Rashid. Kita naik kuda delman malam-malam ya. Ya. Enak nih. Nah, ternyata ada kodenya. Gitu. Enak nih.
Mbak. Enak ada enak Mbak. Oh, oke. Wah, udah nyampe nih teman-teman. Wah, kita langsung turun nih. Ayo kita turun. Udah nyampe. Ya, udah nyampe. Ya, udah. Oke, kita langsung bayar mana? Jadi seberang? Kiri 5. Wah, meriah banget nih, banyak kuda delman yang pakai hiasan ornamen-ornamen kerajaan nih teman-teman. Wah. Wah. Awas. Dede senang. Oh iya. Wih, Dede berani pegang kuda nih teman-teman. Awas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Saksikan terus video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Dadah.